Cebu, apin yung direct connection ko kang Juan Crisostomo Soto. Uling ikrisot enemo bandining pamilyada, pero bandining balen, uling metong yung cultural treasure. Ne? Kumbaga, nung mabiyayang ni metong yung kareng consider tamong peka national artist na ning Labuad Kapampangan. Kanya, regardless nung tagano ka rin ka kayong Pampanga, kailangan itang abye ang papaitang erensya ng Crisot, kailangan panatilinan tayang mabye at gambulan tayo, banta rin tutuking generasyon na rin anak kakapampangan, kilala de pa mo rin at abalo da nung makananula katenakan at kagaling din kaya katamong minunang Kapampangan. Para po kayo, kanan po ka-importante na susuporta tamong Kapampangan, karing makanday ng organisasyon. Ing masinding kasi king syudad ng San Fernando king kakatamong lokal kapanibalan lalong-lalo na king pamanimuna ng Mayor Vilma Kaluwag matasing king cultural awareness and preservation. Kanya madagol ing sa saup na ning kakatamong syudad kareng makanining klaseng advokasya lalong-lalo na king pamangambulat po pamagpreserba king kulturang Kapampangan. At ita kailangan yang maging responsibilidad daring balang metong amemalen a Kapampangan. Thank you po, ma'am. Thank you. Sir, bilang metong ka poeta laureado, baka na po ka-important, bakit baka na niya po magiging inspirasyon dahil ang obra na pong Crisot? Actually po, yung katotohanan ini, metong kong Tarlakenyo.